Isipin mo, alam mo, signalan mo. Yarap na kamangking ko, asbo mo emiti ko, sera man patibong, kanumanot masiro, ako'y kinumo at siping mo. Ekatatakot, ekakakalog, at siping mo, alam mo, signalan mo. Ekatatakot, ekakakalog, at siping mo, alam mo, signalan mo. Sikat man intuming aking eka, manapuking bangin, manaragul maning alon,
Maya payabak po kay kayungan, mitipon tamo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po ni Engineer Peter Nepomuceno and family, William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Adier David, Zenaida David, Felipe Dantes, Hilaria Dantes, Patrick Cura and family, Mr. and Mrs. Nilo Macabudbod and family, Ludi Rivera and family. Para kingaldo anibersaryo ning karelang kebaitan dadi Baby Renzo Young, Sia Chong Yu, Teresita Young, Samantha Nicole Pongko, Jonard Cristobal, Patricia Martinez, Virgilia Abadon, Teresita Abadon, Macaria Abadon, para king kayadwananda at pamanantabi ng Banal Espiritu, dari families and friends of Father Nolly, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel De Castro, Alan and Edna Vitoget family, Lincoln Baluyot and family, Holy Angel University community, Sofia Paredes, Imang Aurin Between and family, Olivia Balatbat, Ray Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Rayan Aquino, Eliana and Joaquin, para king ligtas ng pamaglakbe Ofelia Kiambao, para king kapaldanan pamikakatawan ng pong spiritual ng Pope Francis, Joy Espino and children. For good health and protection of Imang Auring Between and family, Kyle Coro, Seni Kapili and family, Norma Manaloto and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Gabi and Julie Fabella, Kay and Javi Diaz, Cara Fabella and Greg Smith, Alex and Lair Paras and family, June, Mel, Abigail Ramirez, Ferdinand, Vicky, Cesar Ramirez, Adrian and Edita Gonzalez and family, Lou Between and family, Rona Silva and family, Erlinda Espino and family, Rita and Ralph Soto and family, Lucy and Gary Tucker and family, Sister Myrna Salas, Ross and Bob Demigilio, Jody and Sirihanko, Tracy and Steph Tanijaja, Sheena Sue and Stanley Kim, Bernardita Reyes, Nini and Joey Dimon, Beth Taylor, Sel Viaguno, para king successful surgery ng Adelwisio Chotwico, para king malalagwang kapaldanan dari Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamentuan, Richie and Rina Pablo, Imang Auring Between, Lourdes Guadamor, Aurora Cosme, Gertrudes Pineda, Renato M. Pangaliban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Maylene Palo, Adela Conese, at ding sablang masakit, Chan Chan Heng, Letty Cepede Yap, Maria Barbara Shermaine Simbolan, Dexter Ricardo, Sophie and Olivia Ricardo, Arlene Gantan Galang. Kanakantala naman ding kaluguran tamong Miyaw na Bie, lalo-lalo na di Teresita Wilkerson, Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose,
Joaquina Between, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Merardo Miranda, Aaron Sequilion, Dioscoro Senior, and Lucila Ramirez, Roman and Elena Viray, Ricardo Senior and Eusebia Ramirez, Gloria, Rowan Ramirez, Dioscoro Jr., Diosdado, Nerio, Edgar Ramirez, Manolo Dizon, Aurelia Montalvo, Arnedo Pangan, Deden Mulyadi, Ani Mirawan, Lucia Pungo, Andrea Olivia, Adrian David, Arnel David, Benedicto David, Melinda Pelayo, Marian and Lizelle Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bong Keng, Mame Yeng, Edward Yao, Santiago Fay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Zenaida, Feliciana, Rodale Olea, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Seth Alarde, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Roberto Wong Malyari, Souls Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolasta Pineda, Glasilda Yabot, Ronald Arisco, Pedro Barreras, Francisco Sun, Flora Sun, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Nikki Agabon, Regina Dantes, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, John Joseph Balhadia, Domingo Chico, Sofia Chico, Dennis Ferrer, Africa Salvador, Eladio Jimenez, Carmen Uicana, Carol Chua, Leoncio Uicana, Freddy So, Dolores Uy, Antonio Uicana, Baby Tiaco, Kima, Teresita Espinoza, Johnson C., Francisco Quiambao Sr., Renato Quiambao Sr., Reynaldo Bacnis, Jerilyn Calo, Racy Bacnis, Julian Malyari, Teresita Malyari, Liberato Malyari, Dominic Gabriel V. Dizon, Aquilina Tuazon, Jacobo Tuazon, Roger Tuazon, Rodolfo Tuazon, Ana Rivera, Annette Rivera, Silverio Espenia, Corazon Espenia, Amado Espenia, Jessie Cajepo, Eugenia Cajipo, Adelaida Samaro, Agapito Cajipo, Roque Labad-Labad, Esperidion Labad-Labad, Rogelio Manalo, Arsenio and Juanita Yumul, Carmelo Tarzan Lazatin, Sani Sagcal, Conchita Sagcal, Nicasio Sagcal, Jeriel Dizon, Castulo Cabile Sr., Lualhati Cabile, Cristina Cabile, Nora David, Ricardo Manguera, Maria Salome Manguera, Ninita Manguera, Marlon Sicat, Emiliano Quiambao, Maria de la Paz Quiambao, Helen Manlapaco, Arstenia Rodriguez, Onofre Quiambao, Eleuterio Quiambao, Felicidad Meja, Cecilio Messina, Gloria Messina, Priscilla Messina, Anita Messina, Antonina Nobleza, Meliton Nobleza, Mary Angel Lim, Alvin Lovedorial, Alejo Noble Franca, Maria Ana San Antonio, pangaditala ting sablang kaladwa, lalo-lalo na rin mangailangan ting pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyinig paning anak, ang paning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kakayangan. At keka antimurit. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po, inaus na katamo ning Dios, para mitipon tamo, at idaw niya iting sakripisyo ning Santa Misa bilang kapasalamatan king kakatamong malugod at mapamakalulong Diyos. Ing Diyos awsa nakatamo para ipanaraling mayap a balita ning kaligtasan. Aliwa mo puring pari ding madre ilaring manaral none ing balang metong at metong kekatamo, uling itamo, bininyagan tamo. Para karing penandit, etaya penaral ing amano na ning Diyos, king kapamilatanan ning amano ampong dapat. Sisyan tamo po iti, manyawad tamong kapatawaran at sikanan king Diyos. Ginong Jesus, agkatan mo kaming tuki kekang alang pamagalilangan, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Heso Kristo, agkatan mo kaming tuki kekang alang pangayantala, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, agkatan mo kaming tuki kekang alang takot, uling itimawa mo kami, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayng totoo pakaluluwa na katamo, at king pang patawad daring kasalanan tamo, idala na katasa, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O masikanan at maganakangit pa, kang Jesus ay anak mo, bilalab mo ke kami, nung makananong ing lugod metong yang kalam ibat ke ka. Amamaus ke kaming ibiyeng ke ken sarili, ay alang pamagalinlangan. Pagnasan ming maging kayang malagad, inya ngaming manalangin. Ibuklat mo ring baluklubog mi, king kayang awos. Itagulaling mo kami, kambering makapuglat ming gamad at puso.
bantuki kaya kaya kabaning dalaning tapat, at masayang pamanyuyo kekat karing kapatid ni itiagon mi keka king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibi at mabari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king mumunarang libro ding ari. Inggino nga nakang Elias. Lanyan niya namang laro i Eliseo, aanak ng sapat, ning Abel Mehola, anting propetang kalilimu. Mekoyay Elias at kay bat ikit ni i Eliseo, inganak ng sapat, sasarulyo king marangle. Labilang adwang paris baka, ring makauna keya, at ing kalabing adwang paris, yaing sasarul. Dinalan niya siping nay Elias, at siklub ne kang Eliseo, ing balabal na. Likwa na la ring baka na, at tegal ni i Elias, at nga na keya. Mamun ko pa mo kang tataku at imaku, at kay bat tuki naku keka. Pekibat ng Elias, sige, muli na ka pa, problema ita kanaku. Inyabeli ka na lang Eliseo ring baka na, at peteno ring kaparis abaka, linuto na inkarni at gawa na lang panangab ding paud. Temye na inkarni karing tao at penganda iti. Kay bat nanita, likwa na la at tinukila kang Elias bilang kasawop na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling kaya kaku magsantong. King Diyos kakong sabian, ika ing kakong bukod Panginoon, nanumang mayap ingatyo kaku, pigkalub mo kanako, ika Ginoo ing bukod kong tibanjan. Ginoo kakuyang purian, uling kaku babiyayang mayap akausukan, kakong kaisipan kayayang tatarian, busal naman ning kabengyan. Eke malyaring kalingwan ing Ginoo, uling paratiyang atyo siping ko, matatag ko at maugun.
Inyain puso ko masayaya, at matulaya ingka kong kaladwa. Pati pamikakatawan ko, panatagya. Emo ipahintulot ing miras ko, king karinan digmete, ni emo ipahintulot, king ding kekang kakaluguran, dungdungande ing kutkutan. Ing dalan apayin turo king bie, kaku papakit me, siping mo at siyo tulang alang kapante, ing saup mo magdalang tulang alang kapupusan. Pamamasyang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Galacia. Inyang ikristo, gewa nakatamong malaya, burina ing manatili tamong malaya. Ulinita, manatili ko sanang anting taong timawa, at eyo na ipayin tulot ing mayalipan ko pang pasibayo. Kapatad ko, antimoing balo yun na, king katimawan karin ko may ngayawos. Dapot eyo gagawan sangkan iting katimawan, ban pasakop kayo king agyag ning laman. Bagkos, pakikuanan nyo, ing lugod, yang mutos ke kayo, king pami susuyuan nyo. Pablasang, ing kabilugan na batas, mumuliya, king metong mong kautusan. Luguran ye, ing kalupa yung tao, antimo, ing sarili yo. Dapat nung may ngari kayo, karing animal, may papanasakit at may papanira, mingat kayo, magkanging mabilog a komunidad, yang lubos yung siran. Pahintulot yung linawan ko, ing buri kong sabyan, nung intukyan yu, yapin ng Espiritu Santo, mirayo kayo, king nano pamang panganib, munyedalan king agyag, ning kekong laman. Uling agyag ning laman, makakontraya, king Espiritu, ating buri ning Espiritu, makakontraya, king agyag ning laman. Paulinapin ning maigpit dang pamilaban, ding adwa, inya maralas, eyo ato tuparan, ing mayap yung kapagnasan. Nung ing Espiritu, yung kekong tukyan, ala na kayo, king lalam ng upaya, ning batas. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
kaluguran nga naning Ginoo. Uling sablang dimdam ko, kangigpa ko, pepabalo ko, kay kayo. Ingino manatili kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasaking mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang milalapit na ingaldoning pamanukyat banwa. Inari ng Jesus king lubna ing marapya Jerusalem. Pepadalay ang tubod ang makauna kaya at detimintala king metong abaryo ning Samaria at si Diara ing sabla para kaya. Dapot ding tao ka rin ere tinggap uli nga pansinganda king papuntaya Jerusalem. Inyang ikit dayti ri Santiago at Juan ay alagad na sinabi ra kayo, Kino, buri mo ing patipa kaming api ibad banwa bantampusan larete, delikdanong Jesus at sebiyana nala at sinulong laking aliwang baryo. Kabang lalakad laking dalan, ing metong lalaki sinabi na kaya, Ako tukyanda ka, no karing kaman munta. Pekibad ng Jesus kaya, dingasong gubat at ilang lungga, at dingayok at ilang sali, dapot inganak ning tao alayang pagulunan man, ban painawa. Sinabi na king metong, Tuki ka kanako. Dapot iting lalaki sinabi na, Tuki ko ke kayo, dapot paborenyo pamong ilibing kay tatangko. Nga ng Jesus kayo, paboren mong ding mete, ikot-kut do ring karelang mete, dapot ikatuki ka at ipanaral mo ing pamagari ng Diyos. Ing metong panglalaki sinabi na, Tuki ko kaya kagino, dapat paboren mo ko pang makapamon karing pamilya ko. Sinabi ng Jesus kaya, ing ninuman magumpisang sarol at babalikid ya king kagulutana, maging karapat dapat king kayariyaning Diyos. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Good morning po kaya kayangan. Karing kapatid tamong makiyagom king kapamilatan ning online. Good morning po kaya kayo. Inya pong milabas a biyernes pigmasusyan tamo ing kapiestanan ning Sacred Heart of Jesus. Napon pigmasusyan tamo ing kapiestana ning Immaculate Heart of Mary, kalinis-nilisan a puso ng Maria. Ing kutang pungining Domingo, nano ing king pusuyo. What is in your heart? Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Now, Sunday, naning pakibat tamo kareting adwa. What is in your heart? Nano po yung kang puso yo? Sagrado o sarado? Kalinis-linis o marinat?
nano'ing lamanan ng puso yu, ngening kasalukuyan. Nya ngeni po, lawan tayong ebanghelyong binasa ko, nano ingadwa ng Jesus karing tutuki kayo. Puwata pong lawan many, ausan tayang the demands of discipleship, the demands in following Jesus, the cost of discipleship, nano in kondisyon ning pamanukita mo kang Jesus. Kailangan po tukita mo at inyang kondisyon. Nya pag-aralan tala po ni, nano in kondisyon ning pamanukita mo kang Jesus. Ikayo pong talasawa, magumpisa ko kaya kayong talasawa. Pasibayo po ni, makirandam tang masalese ang katapot ang alas 12 keni. Amen. Magumpisa ko kaya kayo. Nga na po, inyang mekyasawa kayo, inyang kinasal kayo, ing lalaki, lakwanay tatana, at imana, at makiabi, king kayang asawa, at ilang adwa, maging metunglaw. Nino po yung likwanda? Ing lalaki, lakwanay tatanam po yung mana. Sung makisawa ka tigang lakwan. Lakwan mo ring pengari mo. Pero ay naburing sabihan, paburen mo ring pengari mo. Makiabe ka kang asawa, at ing lalaki po yung babae maging metunglaw. Nangausda po keni, the unity, the exclusiveness of marriage. Ikayong adwa, may asawa, lakwan nyo ring pengaryo, mitalakad kong meto nga pamilya, pero ang yampang sasabihan ng Biblia, lakwan nyo lang, naburing sabihan, paboren nyo ring pengaryo, eyo papaboren ring pengaryo, ag yampang makisawa kayo. Amen? Gustong may kasawa ka, kang lakwan. Lakwan mo yung bisyo mo. Amen? Nung lasenggo ka, lako mo yung pangalasenggo mo, mutarala. King kang pamilya. Amen? Ating kang lakwan. Oning dengalwa, daralada, niya magugulo yung pamilyara. Oras mekyasawa ka, ating kang lakwan, ating kang gulutan. Ikayo pong mekyasawa niya, may paglolo kayo, nanumpe nga ako na ning asawa yu kaya kayo, masanting abye, alipo, nung pakasal ka na ako, pakasalanda kang karingegan na ng pisamban, dinanda kang masanting abye, paligayanda ka, pasayanda ka, pilan mong banwa, malungkot na ka, magkasakit na ka. Nyangeni po, sinabi ko kaya kayo sumekyasawa ka tingkang lakwan, ing penga ko yung kinasawa yung paligayanda ka, pasayanda ka, may natilita, di paranyo. Nyangeni po, lawen tayong ebanghelyo, nung inasawa yung penga ko na kaya kayo, pakasalan mo ko mo, pasayanda ka, paligayanda ka, era ka dirin ang problema. Jesus, kabaligtaran. The conditions that you have to bear in following Jesus. Nung burimeng tukyan ni Jesus, ating kang gulutan, kalupay kong mekasawa, ating kong gilutan. Makanyan muna naman po tang tutukyan tayo, Jesus. At lula po rin nga kasabi ng Jesus, at tutuki kayo ining metong talagang mig-volunteerya o inipoy mo muna. Mig-volunteerya. Tukyanda ka, Ginoo, I will follow you. Na nung sinabi na, ako tukyanda ka, no ka rin ka man munta. Tukyanda ka nga na, no ka rin ka man munta. Na nung pekibat ng Jesus, dingasong gubat at ilang lungga, at ing ayok at inyang sali, dapat inganak ning tao alayang pag-ulunan man, banpay nawa. Alay marugong ulunan,
bang magpainawa. Nano pong burina ni sabyan nita, tuki ko kaya ka Ginoo nga na may volunteerya nga naisipan, medalaya ketang kayang feelings and emotions. Siguro ang kakinay Jesus manaralya, magmilagruya, masantinging tutukyan niya yung ginuta mo. Pero, pagkapag-aralan mo itong tutuki kaking Ginoo. Den kanong asong gubat atin lang lungga, den ayop atin lang sali, pero ya alay man pihiligan man imbuntok na, alay man ulunan, burin ang sabyan alay ang pibale-bale. Burin ang sabyan masyadong magpainawo. Burin ang sabyan itinerant preacher ya lipat-lipat siya, alay ang permanent home. Nung tutuki ka kanako, as sakripisyo mo in personal comfort, makasadya kang magsakripisyo, ako wala man pituturan man, makasadya kang tuki kanako, di ba? There will be no security of a home. Like the master, he will be moving from one place to another to preach the gospel. The willingness to make sacrifices with little concern for personal comfort. Emo panintunan ng comfort, potang tutuki ka king Ginoo. Lipat-lipat yan. Nyay kami puting kang movement ngayon kang Archdiocese. Dengadwa kong kayabe pari, kapadada pari, milipat na lang. At inongatlong banwa, tsati lula pong banwa, rengalwa. Dengalwa, anama banwa. Lipat-lipat kami. Ala kaming permanent address niya NPA, kaya po no permanent address. Lipat-lipat, o ining biye. Kadwa po, ining umumuna, tuki ko kaya ka nga na. Pero makasadya kang magsakripisyo nung bisa kang pakaisipan mo. Bota, maninap ka mo, pakaisipan mo. Nyas tong makyasawa ka, pakaisipan mo. Mayan yung pamakyasawa yung pumayan yung maging pari ka. Neng misan ning pare, the priest is always wrong. Panekarugong mali. Makanyan. Ini pong kadwa, Jesus siya naman ning maus. Come, follow me. Tuki ka kanako. Nanong pekibat na, tinya pong pekibat yung kadwa Tuki ka kanako. O ini po, tuki ko keka, dapat paborin yung pamong ilibing kay tatang ko. Paborin yung pamong ilibing kay tatang ko. Eya po take literally ni, eya metay tatana. Kay ba't bukas ikot-kot de, kay ba't tuki na ko keka, alipo yung makanyan, eneman mete. Potang mateya, panayang keng mate, itatang ko, potang mateya, karin ko tuki keka. Atin postponement, panayang keng mate, itatang ko, mabiyaya pa Pupospon na, Jesus yan ang minaus kayo, come follow me. O ito, eya po tinuki, ining kadwa, pinospon na. Pero Jesus nga na, paboren mong ding mete, ikot-kot daw rin karelang mete, dapat ikatuki ka at ipanaral mo yung pamagarinan ng Diyos. Mo na popospon a rare opportunity to be called by God. Malagad mo niyaw, sana ka ng Diyos, oras inaus na ka, tuki ka kaya ala ng patumpik-tumpik. Hihintayin ko munang ililibing kapag namatay ang aking tatay. Ibig sabihin nito kay Jesus, huwag kang papatay-patay.
Panayan may pang matay tatang mo, o mong melwat siya. Kalwat mong manenayang. O ini po, kapate-pate. Gustong inaus na kaning Diyos, makibat kang agad. Why? Because the call of Jesus to follow me is the most important call. The call of God is the most important call. It is over and above any occupation and preoccupation in life. Uling Diyos yan. Kailangan itong minausin Diyos. Tuki ka kaya? Nakamagpatumpik-tumpik. Ngini po'y naus na kayo. Para simba. O ning para simbaya yan. Agad ko sigurong may gising simba ko sana ko ning Ginoo. Ating pekibat na ning Ginoo. Naning pekibat na. Paboren mong ding mete, ikut-kut doring karelang mete. Dapat tukikat panaral me in pamangari ng Diyos. Ating katlo po, inawas niya mo na naman nadong pekibat na. Nga na, tuki ko kaya kagino, dapat paboren upang makapamun karing pamilya ko. At inyang attachment king kayang pamilya, deni pong pakibat na, man maroke. Masanting lapureng pakibat na rin ng tutuki at awsanan ng Ginoo. Importante yung pamilya. Pero itong inaus na ka, makasadyang gulutan ng gana-gana. Nanong pekibat na ning kakatam Ginoo, ninuman magumpisang sarol at babalikid king kagulutana, maging karapat-dapat king kayariyanan ng Diyos. So nginaus na kaning Ginoo, nakabalabalikid. Po, makanyin niya, naning buri ng sabihan, attachment to one's families and friends. Dengalma talagang maka-attach lo. He had on his mind the amenities and luxuries that they had provided him. Kasi masantinging biyene, kayang pamilya na may kadmakwal tala, manya-manya pamangan. A luxurious life, kay ba't gulutan mo ita? Inyapin magpaalam niya pa kayang pamilya na. Buri nang sabihan po, tariyaning pamilya na, pigilan de. Ere palakwan, at inyang reason kang Jesus. Erakburing palakwan ng pamilya ko. O ita po, neng misan, maging sumbagal na rin king kakatamong biye, king pamanukita mo king Ginoo. Po? What is ngeni? Karene pong lungarene. Tamo balo nung nanong milyari. Tinukilaw o lilang. Ala pong pakibat. Palagya ko niya lang pakibat. Itamo ngeni. Inkukot na nga. Ala pong pakibat. Itamong makirandam ngeni, itamo, baka itamo reni. Pero nano yung pakibat tamo? Dengalwa makibat lo, dengalwa alila. Nano yung pipigil kaya katamo, king pamanukita mo kang Jesus? Nano pong pipigil kaya katamo? Bakit niyang may kasawa kayo? Likwan yung nga ninga gana-gana. Tinuki kayo kingasawa yo. Mira siya kingalwang lugar, tuki kayo. Bakit kinapong Ginoo tama gaway ni? Po? What is stopping us from following Jesus more freely and more closely? Naning pipigil kaya katamo, bakit etamo susuyo kinapong Ginoo? May katsisimba mo. Pero susuyutan na, kay batamong siniba, susuyutan kaya? Nano po yung pipigil kaya katamo? In pamilya, in obra,
in luxurious life. Bakit eta mo tutuki? Bakit eta mo susuyo king Ginoo? Mas importante la pa rin makayatong material abage kesa king pamanoki king Ginoo. Deningan po mayaplan but are they good enough to replace Jesus in our lives? Are they good enough to let them stop us from following and serving Jesus? Deng magisumbagal, iyapin po ing material abage, ing obra tamo. Diba? Ngani, nanong buri ng sabihan, Jesus will not accept a second place in our lives. Tayo po gagawan kadwang Jesus. Buri na maging number 1 niya, King Beatam. Number 2 ya yung pamilya. Number 2 ya yung obra. Number 2 ya mo in property. Number 2 nga ninge gana-gana. In number 1, King Beatam. Nya sana po sumuyo tamo, nung kaluguran tayong Diyos, sumuyo tamo kayo. Pupusan ke po, ing kanakong mabilya king meto nga kwento. Ating meto nga matwa, malapit na yung mati. Siguro mga 85 years old ya po, king meto nga parokya. Akasabi ke, Father nga na, anya nga na akong malate, bisa na akong sumuyo, king apong Ginoo nga na. O neng buri ng mako, buri ng tatang ko nga na, mag-aral kong masalese. Ala pong marok, mag-aral kong masalese. O kung may kasuyo, anak ko pang malati, bisa na akong sumuyo. O neng pengari ko, mag-aral kang masalese. Mag-aral kang masalese, ngara. May garal kong masalese. Hanggang nganyang mayari kong college. Mayari ko mong college nga na, sumuyo na ako nga na. O mayari ang college. Kay ba't nanita menento niyang obra? Ginoo, mayari na akong college. Nung manakit kong obra nga na, sumuyo na ako nga na. May nakit siya pong obra. Pamuri, sinuyo. Uling busy ko kaya obra ko nga na. Kaya kung makasuyo kaya ka. Pero nga na isang may promote ko, sumuyo na ako kaya ka nga na. Ba may promote siya. Inyang may promote siya kaya obra na. Maging very busy siya. Ginoo nga na makiasawa ko mo nga na sumuyo na ako kaya ka nga na. May kapag-obra yan, may promote siya, may kwalta yan, may kapakyasawa yan. Aba niyang makyasawa yan. May kasuyo. Dinan mo kumong anak nga na sumuyo na ako nga na. May kayanak yan. O niyang may kayanak yan, may busy yan. Pamuri may kasuyo. Kay ba nanita, ay, mag-retire na ako nga na. So mag-retire ko nga na. Sumuyo na ako nga na. O niyang mag-retire yan, di nga po na ilan ng sinesena. Ginoo nga na. Ngayon migretar ko nga na. Basta't pasiknangan mo ko mo nga na. Sumuyo ko kaya ka. O may sakit siya. Inya pong may sakit siya. Ay Ginoo nga na. Kaburi ko ng sumuyo nga na. Pasiknangan mo ko mo. Sumuyo na ako nga na. Kayo na pong balang misundo. Nung nanong milyari kaya. May tuwaya, may sakit siya. May kasuyo. Patagalang makanyaning burita mo. Tana pa na yan sakit tumwa. Ngeni pa, sumuyo na ka. Kinapong Ginoo. Awsa nakatamungan po para luguran tayo at suyuan tayo. Sana sumuyo tana, King Diyos. Amen.
Ipasyak tamang ining kakatamang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo nga anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, libay king Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paco king Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya ka ring Mete, king Katlungaldo, sinubliyang Medye, Pepay tasya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, bamukom ka rin mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamisamakding Santo, king Pangapatawad daring kasalanan, king Pangasubliram niering mete, at king Bie Alananga. Amen. Para lamo ring kekang tubod arapan mo, panisadyara ing kekang panyatang Ginong Yesus, kapamilatanang ning pangisnawan ning kekang Espiritu, agyagan mo ring tao, ngeni ban palabungan de ing kayarian mo, nga tamo pong manalangin, Gino datang na sa ing kayarian mo. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Iparalamo la ring kaya kang tubod ning kalayan, karing kampo ring bihag ketiking yato. Karing sukulan, karing atyo sumangid, ning alambring ating suksok. Inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Iparalamo la ring kaya kang tubod ning lugod at lunos. Karing bansang magkasakit king danop at kaya lanuran. Karing lugal ding tutong maluka, at busal ding kalulu at mi payumburisan. Inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Iparalamo la rin kaya kan tubod ning kapayapan karing kwartel ding sundalos, pabrika ring sandata at bodega ring balas, kuta ring rebeldi at pribado hukbo. Inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Ginoo, paralakan tubod ning kamulob karing eskinitang mi payumburisan, karing kwarto rang malungkot ding magdilidili, karing lalam tete, ring mekalingwan, karing kaya kaming syudad. Inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Ginoo, paralakan tubod ning katuliran, karing pabrikang magsamantala, karing karelang talapagobra, karing pila, ring manintonobra. Inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Ginoo, paralakang mapakumbabang tubod, karing kalulo, karing sugapana, karing bawal a panulo, at kingalak, karing ating sakit, kingisip at katawan. Inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Ginoo, manatili kang para lang tubod ning maya pabalita, karing komunidad ding kaya kaming parokya, at busal ding sablang bansa, niting yatong maleparan. Inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Ngayon ipuaduan taming sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, ala ka man ulun, ban ipat painaway buntok mo, emo kipay tulutan painawa, gisingan mo king kekang iglesia, ing kapagnasan palabong king kayarian mo, ating sigasig mipasyag kaniti, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Thank you.
Manalangin tamo kapatad baiting kaya katamong dawon, matanggapi harapan ng Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo. Kingi kapuri at ikalgaya ng kayalagyo. Kingi katamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, kapamilatan din kaya kang sakramento, ipagkalun mo kaya kami imupayan ng kaya kang grasya, mananasan ng iting Eucharistia, so pa na kaming sumuyong mipnong katapatan kaya ka, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka ang timurin. iyat na yoring pusoyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos, aginutamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiit numan ka rin. O ikpa, Diyos king alananggat lubos mayopaya. Kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling mebye. Kinapos mo kami king alang kapupusan na kamatayan. At inaus mo kami king ligaya. At ginawa kaya kaming lahing pinili. Banal abalayan, balen ay niwi. Numan ka rin papasyag milang, ring mayupaya mong dapat. Uling inaus mo kami king ibat king karalumduman, ban miras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel kanin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian kaya ka, at ngaming magkanta. Kapin banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upayan ng Espiritu mo, ban parakya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamailas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karing kayam disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan at kananye, iti ang kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, pinyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan, minumko kaniti, iting kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at talanandang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining kaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebi ning anak mo, daram miya kagaiting tinapen ning biye, at ing kalis ing kaligtasan, ilayming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipo na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Mark at Father Marvin, ating sablang diakono, ating mabilog, abalayana ning Diyos. Kanakan mula naman ding kapatid ming pepay nawanat, maninaing subling miye, ating sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abi-abi, mika kapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin at tiro na ning ginutamo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nanilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keto antimurin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan. Peace with you. Kapayapan. Ning Ginotang Jesucristo, ing makaibi, tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling wanlading mayaws kingapunaning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yagkas niya yung amano mo, kumayat na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para kings organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo. Inya manatili kayo po karing pwesto yu. Para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsat laring palad o gamat. Para karetang yatanggap, maliarita pong lukluk o siklod king panalangin. Alaan na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pag nasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning ngening pinandit, era ka at tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pagisang metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Ginoo, iti sanang sakripisyo at pamakinabang, pagkaluban aking daki king kekang biye, at sa upan na kaming miyatad king lugod mo, karing sablang sulok ning yato,
iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Mapamakalulo at mapaglunos sa igpa, aminan milaring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka, maniton kapatawaran at biye. Lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan mi. Banadwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Adon mingeni keka ing balikdan mo kami king lugod at king kapamilatan ning manulo mong gamat. Itabi mo ing takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo ing kapanayan mi at pasignangan mo ing kasalpantayanan mi. Ipanalangin ming antabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing pamagkapilit ming gumamit karing panulong megawa ban mapupus na ing pandemya king bansa. Kambilan at ingatan mo laring doktor, nurses ading sablang lilingon karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambianing belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabusalan ning kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pangakambil iba't kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laring lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang meyang nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaog kami karetang at syuking pamangailangan. Manano na sanang ing pamagmalasakit at masabal mi para king metong at metong, ikabos na kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, at tayra na kami king pamagbayong diye, at kabanalan. Pagkalam mo iti, king kapamilataning Ginoming Jesucristo ng anak mo, pamabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing Banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana ipisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi, nonebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sagli. Mamuna pong dili keng June 30, 2022, atin tamo pong Santa Misa Keni, 5:30 p.m. Solemn Eucharistic Concelebration on the feast day of Saint Jose Maria Escriva, ing founder da puring Opus Dei. So Thursday po, June 30, ing misa para kaya, 5:30 p.m. king kakatamong pisamban, ing manimuna kaniting Santa Misa, iyapin ing kakatamong Arsobispo Florentino G. Lavarias, Arsobispo ning San Fernando, ang papapuring aliwapang pari. Kadwa po pastoral assignments, baluta mo po mo yung sinabi ko na din, kami palipat-lipat kami. Adwa po karing pari tamo keti, in parochial vicar, Father Mark Christopher De Leon, milipat siya po kingapalit as parochial vicar, at Father Marvin ng chaplain keng Holy Angel University, mag-aral niya pa, further studies po. Ding manalili
pero maging resident priest siya po kening Telabastagan. Ding manalili Karela, muna ka nga pong Mark, iapin po'y Father Mark Anthony Torrecarion, many batanya po kingapalit, ya ing manalili kang Father Marvin kening Holy Angel University anting chaplain. At ing manalili ka nga pong Mark, yapin po i Father Jasper Lawrence Sanita, newly ordained priest siya po. So, Paulina po niting movement sa ganantala, dating bayong pari at pasalamatan tala rining mako at intamo pong misa keng daratang nga Sabado alas 6 po ning bengi. So, welcome tala ring bayong Medicino Keti at antimurin po pasalamatan tala ding paring mako at Medistino king aliwapa. Katataulian po kumpil atin nga na po sa mga hindi pa nakapagpakumpil noong March 11, 2022 pero nakapagsumiti ng mga requirements noong 2020. Maaari po kayong pumunta sa Holy Rosary, Pisamban Paris, Pisamban Maragul, sa opisina at ipagbigay alam kina Sister Lita Albior at Sister Cathy Santos Agustin para sa mga karagdagan informasyon. Iyon po yung mga nakalista na hindi na isama noong March 11 sa kumpilan. At katataulian po fundraising sale at the patio. So kaya kayungan po dakal-dakal salamat. Sundo tayang tukyan ing kakatamong Ginoo, ing Ginoo yung number 1 dapat king bietamo. Tayo po tatawli, uling Diyos siya, Jesus. At tukyan tayo, suyuan tayo, ing kakatamong malugod a Diyos. Talakad na mo po para king tauling bendisyon, ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka, antimurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya, ing igpa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daw ne, umetana king kapayapan. Salamat king Diyos. Para apanatilyan tamo, ing ustong laut, king bawat metong at metong. Pakisabi mo po, manatili tamo karing pwesto at panayan tala ding asirets. Ituruda po kaya katamo, ing ustong dalanan, paluwal, king kaya katamong pisamban. Dakala salamat po.